بنێرن هێژە ئیرۆ ئەم di bernameeke raman û komelgeh de cardin bi hewrane vê heftê me wisa biryar da ku babeta me ya ser ziman hebûn û xwenasîn di kovara hawar û ya di têgihiştina hişmendiya Mir Celadet Alî Bedirxan be. Şanzdehê Gulanê salvegera derketina kovara hawarê de hûn hemû pê dizanin ku ji aliyê Kurdan ve ew bi girseyî hate pîroz kirin. Ya rastî ew roj veka roja zimanê Kurdî weka çejna zimanê Kurdî tê ji aliyê hinekan ve tê pîroz kirin. Ez nizanim ew çi qas rast e, ji aliyê kîjan dezgehê we ew tişt hate ew kirin. Lê îro babeta me ne ew e ku em li ser vîya bisekin. Ez dikarim bêguman derheqa wî de çend nêrînê xwe bi çend hevokan bibêjim. Yani tiştê ku weka çejna zimanê Kurdî bi derketina kovara hawarê qasî ku ez ev dikim, yani ji bo çejneke ji bo zimanekê çejin çawa divê be, ew bersiva vê ew kê nade, yani wek bersiva vê ew kê ne. Lê dikare bersiva roja alfabeya Kurdî ya Latînî bide, yan jî dikare bersiva veka kovara derketina hawarê ji ber ku di dîroka hişmendî û ronîbûna Kurdan de gaveke mezin e, qonaqeke nû ye, dikare entelektûelî de dikare mirov dikare derketina vî roja derketina vê kovarê hawarê weke çejneke pîroz bike. Lê ji bo zimanê Kurdî tenê ya bi kurmancî ya tenê ji aliyê bi derketina kovarekê yan jî tenê bi ewka alfabeyê ku mirov ya ji bo seranserê zimanê Kurdî bike çejin, nizanim belkî em biya min hê em nehatine vê ewkê ku em bibêjin ku di ewka zimanê Kurdî de guhertina di statûya wî de, di standardbûna wî de, di yekitiya wî de em bêjin, em nikarin bêjin ku guhertinekî rojekî wisa radîkal çêbûye ku em dikarin viya veka ji bo zimanê Kurdî rojeke destpêk, rojeke nû hesêb bikin. Bêguman di dîroka ewkan de, dîroka alfabeyan de, dîroka kovar û rojnameyan de jî çejnên salvegerên mezin bi girseyî weke çejn tên pîroz kirin. Mesela li Bulgarya li 24 Gulanê piştî çend rojan weka çejna alfabeya Kirîlî tê pîroz kirin. Mirov dikare bêje ku belkî mezintirîn ewkê wan e, çejnê wan e ku giringiyê didin ji ber ji bo jiyana kulturî divê rojê de ew wisa ev dikin ku dibêjin ku Kirîl û Metodî dû birayên hev ê ku vê alfabeyê ew kirine, vê alfabeyê danîne, ew bixwe Bulgarî bûn, yani ji Selanikê ne, lê eslê wan Bulgar e û me ji bo dinyaya ku Slavanê ku ê ku em bêjin
الفابیا کیریلی بکارتینن مدایوان و او روش لبیتر وکا روژا کلتوری تپیروز کرن و نویسکاران را کسین که خدمت وان جیانا انتلکتوالی رونیبون و کلتوری دا خدمت وان هیا کدامان هیا جوان را افتین خلاف کرن و افت براستی yani mektebam de zarokan û herkes bi girseyî bi pir ew pîroz dikin veka çejnekî netîvî pîroz dikin. Bêguman ji bo kowaran jî heye roja derketina wan evkê wan qasî ku dizanim demekî li Fransa kovara humanîte rojameya humanîte çejna wan bi girseyî dihat evkirin. Li Yunanê ez zanim ku qasî ku dizanim avanti bu herhal eğer şaş nebim ev hevalên Yunanî zanîbin eğer şaşım bila min serras bikin serras bila ew kamil serras bikin avanti weka qasî ku zanim weka pêşeng mana pêşeng da rojname weka rojekî pir festival yani weka çejin dihat evkirin. Ya çi va dibêjim yani biya min pêşniyara min e yani eğer Kurd elbet şanzde gulanî mirov dikare pîroz bike ya derketina havarê mirov dikare bike veka pîrozkirina alfabeya latînî ya Kurdî yan jî ya derketina rojname ya kowarê hawarê. Belê min ji ber münasebeta ya evkê kir lê münasebeta esasî ya ku ez dixwazim îro li ser vê mijarê bipeyivim ya rastî ne ev e ne mesele çejneye mirov dikare vîya ji xwe re bike bahane. Tecrübeya jiyana entelektüelî û siyasî ya Cellet Bedirxan ji bo me pir giring e. Divê ew tecrübeya jiyana entelektüelî divê bê nirxandin. Ez vê nirxandinê di çarçoveya dîroka sosyolojik ya neteveperveriya Kurdî de ew dikim li dest digirim babetekê dir û dirêj e. Lê divê babetê de bêguman kesên wekî Cellet Bedirxan jî ên ku em bêjin hîmên ên ku katalîzatörên hişmendiya Kurdî Kurdî ne ya neteweyî Kurdî ne teoriya wan heye ekola wan hene û tecrübeyekê wanî giring heye yê ku biya min bi elmî heya niha nehatine nirxandin nehatine nivîsandin nehatine evkêkirin. Tecrübeya gava ku bêjim ez çar waran de dixwazim vê meseleyê lê binêrim. Ji ber ku di bernameyekê de wext tune ye îro tenê du ji wan dest bigirim. Çar mesele ew e ku yekem ji aliyê hişmendiya Kurdî we. Kurd bi xwe nasnamaya xwe hebûna xwe xwenasiya xwe çawa di dîrokê de yani ji destpêka neteveperweriyê heya îro di çend qonaxan de çawa xwe dibînin çawa xwe tesvîr dikin çawa xwe pêş nêrînê xwe yani derheqa xwe de xwe bû yani xwenasiya xwe çawa tînin ziman ew mesele xwenasiya kulturî ya nasnameyê. Duyem mirov dikare bêje wargeh yan jî mêzinahî ez ji wê re bi Tirkî mirov ez bêjim yani belkî baştir vê ev bikin yani çar dört boyut em bêjin yani dört alan. Çar wargeh yek ji wan min got yani ew mesele xwenasiyê xwebûn kulturî. Duyem wargeha hişmendiya serdest ya kolonyal ya ku
لسر ناسنامه کردی، لسر کلتورا کردی، لسر هبونا کردی ده همین گاوی دا هگمونیایی، یعنی هگمونیایی بیه تحریکار هگمونیایی هیه لی روله که پر گرینگ دلیزه روله که پر گرینگ دلیزه او وارگه دا یعنی چه تبردانینه چه تورکی ام بجن به تگها هشمندیا دکولونیال، یعنی هشمندیا دکولونیال و خبون بخواه خوناسی بخواه نهمین تشتن، یعنی مروفت کاره بیجه او دو وارگهن دو بویتن به هاو گریداییه لی دو وارگهن جدانه، یعنی مروفت کاره هنجاران دجبر هشمندیا کولونیال درکوه دکولونیال شعور بخوازه که بکه، یعنی او زانه که او تشتن که جرا جعالی هگمونیا سردستان و تی پیشکش کرن تی امپوزه کرن تی دانین او بخواه نه خسریا بیه نه بخواه او دجی بی هلوسته که لی او ده همین دمیدان نایبه واته که او خواناسی بخواه خواناسین انشا کرنه که کلتوری یا به پیواجوه که به زمان زانینه به دیروک هشمندیا دیروک حافظه دیروک کلتور ادبیات ویژه که زانینا یعنی خواه زانین öz bilinç و دکولونیال bilinç نهمین تشتن دو وارگه جدانه از ایرو او هر دو وارگه جلدت بدرخان دا چوا بود جلدت بدرخان چوا لسر بوان تشتا کار کر لسر بیا بسکنم لی دو وارگه هندنجی اکو دو بویت هندنجی اکو از اولکیم لی من بریار دا کجبه کل زیده و از جی گران ده پیوم و نکارم بخوینم بکم زو بحرکم لورا او دو بویتن دن دو وارگه هندن من هشت برنامه کتن برنامه که بی او دو وارگه هندن جی یک اوه نصنمه سیاسیه خبات سیاسیه او که امبجن نتوه پروری سیاسیه کاروبارین سیاست یاکو جبو سروریا عردخه ولاتی خود کار دیگه جبو آزادیا او که خواست ولاتی خود نتوه خود کار دیگه خبات دیگه هشمندیا سیاسی امبجن هشمندیا سیاسی کاروبار سیاسی جوه چارم جی خباتا جبو ناسکرنی یعنی ناسکرن جعالی اندن و جعالی سروران جعالی ناسنمین به اعتبار ایدن یعنی ای اوروپا ای اوکی ترکان و خبات ام دزانن که سیاست کردی نتوه پرورک یا کردی دو سه قناغین اکو از او دکم سه قناغین یا قناغا که ام بجن جد سپیکا نتوه پروریا کردی حیا شر جهانی یکم که بیتر او کان بی پارادیگماین بی بیتر به کلتوری بویا سر کلتوری بویا نتوه پروریا کلتوری بویا پشت شر جهانی یکم اکو نتوه پروریا سیاسی یا که دخازا سروریا عرض و ولاتی خودی که اکو دست بیدی که و حیا ام بجن مروفت کاره بجه حیا تیکچونا سرهلدانا آراراته یا که جعالی هوی بونه و دهات ارگانیزه کرن دوور دا تجربه میمارین اکتورین وب وان پروسسا پر گرینگن یکو چقدر دستیمته این کسی که اکتورین سرکنه اما دوان برنامه دا اما بکن اما دوان مرزه بکن
konkret yani ki çirolavi eviye dvar das roleke sereke ya cellet heye cellet Bedirxan heye de her du konağa da jî devrana em bêjin netibe perveriya siyasî da jî û pişre bi destpêka hawarê di bergeha an jî rêgeha nû ya ku divarê neteveperveriya kulturî de înşakirina ji bo înşakirina ew her du tiştên ku min behsa wan kir yani xwebûn, xwenasînê, hişmendiya xwenasînê û têkdana hegemonyaya zanîna kolonyal di mantelîte, zihniyet, hişmendî, hest û evkên Kurda da yani di jiyana Kurda da evka da îcar tenê bi çend gotina bibêjim ji ber ku ew mesele jiyana siyasî ya ku di Cellet Bedirxan da heman bêjê ji dema şerê cîhanê yekem dest pê dike heya bi salên 1931 di xebata siyasî da roleke girîng dileyîze, dîrokî dileyîze di hemû wan prosesan da ewka vî heye, beşdarbûna vî heye, tecrübeya vî çêbûye lê li vir tenê ji bo ku em baştir ew konsepta ku ji bo hawarê datîne ew konsept ew helbest di serê wî de di hişmendiya wî da çawa çêbûye ew proses ew transformasyon ew guhertin çawa çêbûye tenê bi çend hîpotezan ez ê ewkê xwe bêjim pêşbîniyê xwe bibêjim lê di dema duyem di qisma duyem para duyem ya vê bernameya me de ya ku bêtir li ser vê dîroka xwîbûnê bibe di wir de em zêdetir bi teferruat li ser vê bisekinin biya min Cellet Bedirxan piştê ew qas têkçûnên siyasî serhildanan dema ku tê dîtin ku yekîtiya netewaya Kurd organizasyona girseyî ya netewaya Kurd bi serkeftî ew nabin hemû projeyên wan di dema azadiyê de jî û pişra teşkîlata azadiyê de jî û pişra di dema hoybûnê de jî hemû hevildanê wan hemû projeyên wan têk diçe projeyên siyasî têk diçin hin problemên naxwayî ya rêxistinê derdikeve hinek ji hinekaya jî em bêjin hinek dîtin hene ku weke ku Cellet Bedirxan dev ji siyasetê berdaye êdî hedefên xwe yê emelên xwe yê siyasî berdaye xwe daye ziman işte alfabe û ew yani weke ku xwe paştek kişandiye ji evkê îddia min têza min ew e ku ev ya nerast e belê dema ku hawarê datîne Cellet Bedirxan dibêje di wir de her tişt heye kultur heye, zanîn heye, xwenasîn heye, ziman heye, wêje heye, folklor heye lê siyaset tune ye. Hineka ji wê encam derdixin dibêjin ku waye Cellet Bedirxan siyasetê terk kiriye. Ji xwe serokê hoybûnê jî bû ji hoybûnê jî ew mijin
derketiye û pêdî piştgiriya wan jî nake û ne bi wan re yekî. Ewa nîşan dide ku em bêjin di siyasetê berde. Bêya min wan di beşa duyan de jî em ê ser bipeyvin û xebata Cevdet Bedirxan di van her çar wargehan de, waran de, qadan de, boyûtan de her dom dike. Her dom dike. Lê Cevdet Bedirxan bi xebata xwe ya siyasî, bi xebata xwe ya netewperwerî û kulturî, entelektûelî digihe encameke pir girîng, pir sereke, bingehîn ku heya yekîtiya netewa Kurd bi xwenasînê, bi xwenasînê ango nasnameya Kurd bi xwenasînê neyê înşakirin, neyê avakirin û hemîn demê de heya ku ew hişmendiya Tirkiyetî ya ku di salên bîstî de bi taybetî bi mekteban, bi xebatên xwe yê nijadperestî li ser Kurdan, asîmîlekirinê, evkêkirinê heya ku ew têgihiştin, ew hegemonyaya nasnameyî ya Tirkiyetî îdeolojîk neyê hilweşandin di varê siyasetê de derfet û pêşketin rabûnekê bi girseyî û bi alternatîvekî xurt Kurd nikarin. Ango bi nêrîna min, li gor nêrîna min dema ku Cevdet Bedirxan berê xwe dide rêgeha kulturî ew pê dixwaze bingeha siyaseta Kurd, bingeha netewperwerî ya siyasî ya Kurd bingeha wî xurttir bike, saxlemtir bike, seqemtir bike, bi berfiretir bike, bi girseyî bike. Ev ya pir tiştekî pir girîng e ji ber ku ew problemekî aktûel e ji bo me jî aniha. Problemekî aktûel e ew her du varên ku min behs kir ên ku bingehên hişmendiya xwenasîn û têkbirina hişmendiya hegemonîk ya Tirkiyetî bi îdeolojîk. Tiştekî esasî ne ji bo me lê îro em dibînin ku di tevgera siyasî ya Kurd, tevgera netewperweriya Kurd yan jî di pêşberê di pêşiya komelgeha Kurd de tiştê ku tê datînin bêtir ewka siyasetê ye bê ku hişmendiya kulturî û bêtir hevildan ji bo xwedan naskirin, xwedan qabûlkirin, xwedan pejirandinê. Bêguman hem Cevdet Bedirxan hem jî ew nifşa wê di her çar wargehan de, ew çar boyûtan de jî xebatê xwe didomînin lê bi taybetî di beşa duyan de ez ê ser vîya bisekirim bi taybetî peywendiyên têkiliyên wan ya bi biyaniyan de, bi Fransızan, bi İngilîzan, bi Almanan de, bi İtalyan de, bi Ereban de, bi İraniyan de ew entelektûelên Kurd her diçin encamekê ku heya ku Kurd baş nayên naskirin, xwe nedin naskirin, xwe nadin
کینه کلتورا وان پشمندیا وان او که او ناین قبول کرد جا آلی ایدنان ناین قبول کرد حتی او بنگها گرسایی یا جیواکی پیو سیاست خواه به مشروعیت که سوسیال مشروعیت که کمالگهی یا گرسایی دنیای را ندن قبول کرن او نادن نشان کرن او ناین قبول کرن یعنی او فلسفه ارتدایی او ایرو جبو ما پر اکتواله او تجربه کو بری ما او نفشن سالین 20 30 40 ینکو خباتن بهمپا بلکی کارم بریم به شو بروش به سدان انتلیکتوالین روشن بیرین سیاست مدارین کردن به فداکارین مزن این کو کرنه دما سالین هفته دا نفشان نو قناغا نویا ام بجن هشمندیا سیاسیا کرد دست بکر بیگومان او ایدی قدپونک چه ببو جوه نفشه جوه هشمندی دایمیتیت نبو یعنی وکا بیجی süreklilik daimiti ya embejin ya tevgerane teveyi lewra demaku nefşin salin hafteyi dest bi tevgera xwe kirin dest bi xebata xwe kurdeveriyê kirin bê vê hafıza bê vê tradisyonê ew kirin bê tecrübeyên wan ew kê biya min belê anaha em gelek kif ew ka xwe didin pesnê Cevdet Bedirxan dikin û hawarê dikin em bi girseyî pîroz dikin ew dikin lê ya rastî divarê hişmendiya siyasî da hişmendiya neteweperweriyê de encamên ji tecrübeyên wan me encamên ew min dernexistî encamên siyasî encamên entelektüelî me heyanaha zêde me ew nekiriye lewra divê yani ewkekê me weke bêjin rojikê me mercekê me piçek li ser wan bi analîtîktir piçek bi kurttir piçek bi berfirehtir bê kirin û da ku em dikarîbin ji tecrübeyê wan feyda bigirin sûd bigirin ew îro ji bo me pir aktûal e berê çawa ku min got ez ê behsa ew nasnameya siyasî xebata siyasî ew ka koybûnê da çi ew kirine çawa kirine em ê di bernameyeke bê de em ê bikin lê îro em ê bandora hawarê li ser ziman û xwenasînê hebûna kulturî çawa bûye em ê piçek behsa wî bikin û piçek jî behsa hinek jî behsa warê din warê duyan ya ku helbesta Cevdet Bedirxan di têkbirina yan jî rexneya dijderketina şiûra zanîna sexte ya li ser Kurdan de çi rol lîstiye çawa kar kiriye çi kiriye em ê bikin ji ber ku ew du warge piştê salên 1932 dibin warên sereke warên esasî ji bo Cevdet Bedirxan Cevdet Bedirxan ji bo hawarê dibêje hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me ye lewra ku ziman şerta heyînê ye hebûnê ye heta dibê pêşîn e ev gotin sebeba derxistina weke sebeba sereke ya derxistina
هواری نشان بده هوار هبونا ملتان بزمانی و گریده yani bir konsept havari به زمان ملت نکاره و چما اوقات زمانی اولیکه شو کرد زمانی خدانی بون لی نور مقصد اوی نتنی yani کوز زمان تی آخافتن بهتر قصد اوی یکتی زمانه yani کرد دکاریبن به زمانی خواه به همو پیکاتین خواه دکاریبن به زمانی خواه کومونیکاسیونی راگهاندنی دکاریبن بکن تکلی او وکا گاوا دبیجه زمان بحثا یکیتیا زمان دیگه yani جبو اکو هبونا ملتک بحثا نخواه هبونا زمان yani وکا دیالکشی زمان دکاره هبونا خبر دوام بکه وکا اوکا دوکشی دکاره زمان هبونا خبر دوام بکه وکا امبیجن زاراواجی دکاره هبونا خبر دوام بکه قصد جلالت نه اوه قصد جلالت وکا گاوا کودی بیجه زمان شرطا پیشین هوکرا پیشین یا نتوه بونی یا نتوه یکیه قصد اوی یکیتیا زمانه حتی بیجه یکیتیا زمان تونه و یکیتیا نتوه تونه هبونا نتوه تونه وکا نتوی برای سبب وشانا کواری ریبازون آوای رو کبی جخواه لسر ویهمی آوادی که میر جلد بدرخان زمان وکا شرطی هبونا یا اول دیده ناساندن اوی گوتنا خواه به بینگه نایله و سبب ویجی به آوای که بالکش پر بالکش خواندوانا راوادی که چاوات دی زانن دبیجه فکر و هیس هست د دورا زمان ده خودگیهینن هف و هر زمان فکر و هیسین خواه و آوای گوتنی خواه بخواره هل دگره و او پیرا دگوهزن و پی زمانی خود دکبن به وی آوای دیگه زمانی فکر و هیسین بیانیان جی دکبن نامه د دل و هشیمه دا جیخ دگرن و رو و گونه ما و این مانوی دگوهرینن اسیمیله کرنا نتوان به زمان دست پیدا که او ملت زمانی خود جبیر کریبن ادی هاتنا بشافتن و اسیمیله بونه ملتک د چرف شدا به بلا به دوی زمانی خود وندا نکه او یک د کوار حواله ده گلک جهن جدا ده با آواین جدا و بالکش خواندمان راحتیه گوتن yani ama beji her makaleye da her hecmara da her evkada neteni Cealiye Cellet Bedirhan, Cealiye Kamuran Bedirhan, Cüger Koyun Osman Sevri, Nurettin Zaza, Kadri Can, Cealiye hemû kesin ku nivîskarên hawarine ew giringiya ziman divê çarçoyê de her zindiye her ew dikin ew nîşan didin yani. زمان جی وک هر تشتی لهو دخن نابرا وان تنیه هر دم دشریدانه جبر کو هر زمان دل دکه مزنتر ببه هاوردورین خواه فرح بکه و سر لیوین نو سر نو جبر و یکیجی زمان دخوازن زمانین دن جهولی راکن و بکوین شونوان yani لور بحثا شر دناوبرا زمان اندرید yani kastabi beguman yani mesela Türkiye, Arabiye, Avkiye ve eğer tu zamanı fazindine ki kesin din belavne ki ragihandine komünikasyonu bu var ve zamanine ki zamanın din nur yani vesaire vaka şer'i ideoloji şer'i avki kültürü ve avki dibine yani لورا دبي حتى كو اگر تو خازي زماني خا زماني تا او ببا يعني زماني تا دمينه بالفرابه خردبه رولا خا كومونيكاسيوني راكي هاندني بليزه يا رولا خا تكرين سوسيال تكاريبه بليزه انتغراسيوني ورولا نتوي دبي او هر حول بدكو
جعالی چقاس دچه جعالی کسین زیده تر وره آخافتن زانین و بکارانی شخوا بحث زمانی مریدی که دبیجه کو یعنی دوی شری دا تک شونه یعنی او شری اگر تو شری نکی شری زمانی خود شر نکی زمانی تجی بمره قال لك نمونه عنددن کو قال لك زمان هنن کو ام بجن دوی شری دا تک شونه وندا کرنه و سر نکدن ما کرد خواندن و نویساندن نزانند به درسه ما جبو هر تشتی ناو پیوکی کردی نینه چوان نینه بلی هیا لبلی زمان ما ده هفخستنا زمان انده هنه کم کتیه گل کرد هنه جزارا کن خوره به زمانه که بیانی ده حقن او کسین کوبی آوائی دکن خداوجن بن حکم زمان بیانیان کرد حال شری رند زانن رکبر به دربکی ناکوه ده هفخستنا زمانان ده جی وسایه هر پرس کوزکه که و هر پرسا کو ام پی عمل ناکن جزمانی ما دکوه و وندا ده به لشوناوی پرسا که بیانی ته و دکوه ولی کوزکه که لدسته ما ده چه به پیوچوناوی حالی کوزک یک به یک جدسته ما درتن و پاشه به توایی ام شارگه ها شارستانی ها وندا دکن یعنی زمانی ما وک مروه که بریندار نخواش دکوه او دمره ویجا جبونا ویجاندنا زمانی ما دوی کرد همی گاوا ده آخفن یان دنویسن بالا خواه بدن و پرسن نو کردی تول زمانی خواه نکن بوی آوائی زمانی ما پرسن خواه ین جبیرکری آن وندابویی جنوه پیدا دکه جمله دن جی پرسن نو دزی و بوی حالی زمانی ما و دیگره سر خورتیا خواه پیشین ملتکی دیل کو زمانی خواه وندا نکریه وک گرتیه که کو مفتا زندان خواه بخواه هلانیه او نيرين كي برجرينج زيرينا يعني دبي ملتك كو ديل ملتك ديل يعني اكو يسيره اثارت بدبن اثارت هي كو زمان خو وندا نكريه كو هي زمان خو دجي وقت قرتيه كو مفتا زندان اخا بخاره هلانيه مفتا او كبي دستويدا كان جي بخازات كرازه زمان مفتای آزاد بونی وقت زمان وقت مفتای آزاد بونا ملتك دبینه زمانی ما قال لك كونه زمانی که دولمان سپحی و فره لأم زمانی خواه رند نزانن ما او هیج ناس نکریه بری هر تشتی دوید ام هینه زمانی خواه ببن داکو بکارن بی ناس بکن و بدن ناس کرن برید دهمین دمی دا اوکی کامران بدرخان همین تشتاقین بیسنه قال لك همان هر هجماری دا او تشتاقین بیسنه لور بحثا احمدی خانی تکرن شو يعني وكا كو ريغا احمدی خانی دا او کرنه بردوام دکن شو زانبون وانجي خوان او كوانجي شعور وانجي او كو ام بجن او رجها احمدي خانيه كو او ديكن دور يعني بحث احمدي خاني بتي دمكو او احمدي خاني زماني كردي وكد شبينه زماني ديري يا فارسي وكي دبيجه يعني مينان دي زماني ديريه يعني ايه بهلوي ديري اوكي بفي او دكاكو زماني كردي چه زمانان كمتر نينا شخوا باشي ازي بحثاوي بكم دماكو دولت بدرخان مصطفى كمال نامايا خا دلويسي دشينا نامايا كو كتابك أمي بحثاوي بكن دور دا بزياغل كاب ويدو كل ليدا دا زياغل كاب بك زياغل كاب دبجا يعني قلتنا زياغل كاب دبجا زي بحث اوكي
اوكي جيجري از بخوينم زياغل كابت بجا زماني كردي جي زماني فارسي جي وجي زماني عربي جي دولمنتر يعني 1926 دا لروجنامه كي اوكي كي الجمش خانه نويسانديه ve gotinên Ziya Gölkapê Mustafa Kemal ji Cevdet Ali Bedirxan ji Mustafa Kemal re neşîne. Belê di evkê da di hawarê da çend evk bername datînin ez dixwazim viya bêjim ku ev ya rêgeha Ehmedî Xanî ye lê di hemîn demê da rêgeha ew dema şerê cîhanî yekem ya berê şerê cîhanî yekem ya netewperberên Kurd ya ku li İstanbolênin bi taybetî ya ew cemiyeta hêvî ya ku derheqa ziman da bernameyekî da ew dikin bernameyekî datînin bi taybetî ya Xelîlê Xeyalî ku xwendevan hineka dizanin ku ew bi 10 xalan bernameyekê ew kiribûn yanî ku pêwîstiya alfabeyekî nû cara yekem divê de hatîbû ev kirin di Xelîlê Xeyalî da pêwîstiya alfabeya yekem alfabeya nû û danîna rêziman serf û rêzimana zimanê Kurdî danîbûn û berhevkirina folklor, çîrok, lawceyên zimanê Kurdî nivîsandina dîroka yan ji jiyana û berhemên klasîkê nivîskarên şaîrên Kurd û çêkirina ferhengekî Kurdî yanî mirov dikare bêje ew bernameya ku di cemiyeta hêvî de û bi taybetî di nivîseke meqaleyeke Xelîlê Xeyalî de hatîbû destnîşan kirin mirov dikare bêje dibe bingeh û rêbaz ji bo kovarê hawarê. Cevdet Bedirxan bi vî avayî dest pê dike. Bêguman Cevdet Bedirxan ji bo ku çareyan ji bo ziman û xwenasîn û peydakirina wa şiûra Kurdî û peydakirina avakirina evkê avakirina nasnameya Kurdî ya kulturî nîqaşek dide dest pê kirin û ji her kesê dixwaze ku nîrînên xwe di vî barî de binivîsinin ji ku bê dest pê kirin çawa bê dest pê kirin. Mesela kesên em bêjin weke Osman Sebrî, Cîgerxwîn hin kesên din di vî barî de pêşniyarên xwe datînin û pêşniyarê wan di kovara hawarê de heye. Li gor her yekê ji wan bi şêweyekê ew li gor xwe pêşniyara tînin li gor wî yek mesele ew e ku mirov gava wana ew bike yanî yek ku yek em nikarin ew ka pêşniyara her yek ji wan çi bûn em li ber ew bikin ew dir û dirêj e lê mirov çend xalan de mirov dikare wana kategorîze bike yan jî kom bike. Yek ji wan mesela zimanê Kurdî çawa dikare xwerî û pak bibe yanî li ber pakbûn paqijbûn ji gotinên biyanî gotinên din zimanên din yani çawa dikare bike. Êdin çawa zaravayên Kurdî ya ku aniha problemê me ye jî çawa zaravayên Kurdî dikarin nêzî hev bin û zimanê Kurdî çawan pêş ve diçe û bi çi awayî kare bibe zimanê her Kurdî yani çawa dikare bike. Bêguman li vir gelek ew kenin hineka dibêjin yanî peyvên biyanî ê erebî okê ne hewceya heman em yek car jê bavêjin hineka dijî bînin
دوردا تشتي هري بالكش لسر اوكي لسر مسألة زراوا يعني ات پیشنیار هری رادیکال مرفت کاره بجه یا جگر خوین دبجه امی زاراوای که هل بجیرن و او زاراوای پیش بخن و اویندن جوان ام بستینن و جوان استفاده بگرن لی بلا او بمرن یعنی زاراوای که زندی بلا به زمان مشترک لی اویندن بمرن لی طبی نابجه یعنی امی واناجي او بكندي بي ام جوانجي استفاده بكن جوانجي بقرن لي نيرين عثمان صبري نيرين او انتلكتوالين دن كرت بطيبتي جلد بدر خان وكامران بدر خان اوكو وكا زاراوا وكا دولمندي تيتن لي دبي او زارواجي بي بكار انين كو ام بجن كرت وانجي يعني بزاني بن جبوكوت زمانك مشترك بفي آوای يعني اگر هركز زراوين دنجي بزاني ما او امبجن بلكي بيواجو بروسيسا امبجن زمانك كوكو زماني كومونيكاسيونا هر كردية راجي عندنا هر كردية بفي آوای تكارا ورا وكل لي دبي يعني نيرينا اساسي انجام اساسي دبي وارده اوكو دبي ام ج الفابای دست بکن حتی الفابای دا یکتی تنبه د زاراوایان دجی د زمان دجی یکتی تنه yani او نممکنه دبی ج الفابای به دست بکرن لورا گرینگیه که پر مزن پر گرینگ ده الفابای چکرن الفابای بيقومان او مسألة الفابا دناب كردا دا او كجي دناب كردا دا جي مناقشة يجي چند آليان با آلية كي اوكو يعني اشتا ترك الفابا آخر لاتيني كرن و لوراجي كردين باكور ببي آواي وان تقيب كرن وان دي شوفا وان دمشي او كرن هناك قوتن دبن تسيرا مودرنيزما يا أوروبا دا أبيا حتى أكرن أو يا بتشك جبوا وكا سيكولاريته يعني جي زماني عربية كو زماني ديني جي جبوا خاجي دور بخن لورا هاتن أو كرن يا راستي دبردا مروف دبي ديروكا في مسألة ألفابا كردي بتشك برفرهتر بچه kültür analiz beke yani ev beke mesela ku harfin alfabeyin din bo zamanı Kürdi zede güncav nina he ji salin 1856 yani mesela de ev keda min rastî hatime de karubarên Alexander Jaba و ملا محمود بیازیدی دا او پروبلم او کرنا حتی د پشتکو فرهنگا الکساندر جابا جالی جوستی و تی او کرن او جی ابتکن حتی او سیاهن کو حتنا بود زمان کردی امبجن چیروک و افسانه و دستان و تشتی کردا سترانی کردا برهف کرنه او د نویساندنا او که دا امبجن او که لاتینی دا یا عربی زیدتر سرکفتی هاتنه دیدن جخوا جلالت بدرخان دبیجه فکرا کو روژه که زمان الفابایا کردی به لاتینی من ماجور نوئل من کرد گو ام سال 1919 دا ام آلیه مالت یوان درا دیگریان گو نوئل ابکید زانی بو زمانی لحچه یا دیالکتا سورانی زانی بو لی سورانی به پیتین لاتینی دنویسان من تویکو به پیتین عربی دنویسان
د خواندنا خدا من بزحمتی جه زحمتتر من دخواند تبی کو يعني از لاتيني خاصي او كن دغو من زحمتي دغو او تشتنكو فيكم ذكر برهاف ذكر ددا من دخان تشتكو من برهاف ذكر من ددا وي من بتيبين عربي ددا وبتيبين لاتيني ددا من ين وي من بر هيسانتر دخان جمره هيسانتر جو او مثلا كو روجكي از الفابايا كردي بكم لاتيني هي جوه شاغدا سري من ده يعني كت سري من وافكر وبشرا دماكو اس شوم المانيا لميني دخينا ونزانم از ناخذم لبر سرجيانا بي او كابي زيدا كم جبالكو ونزانن ميديا تشابر ميديا اكو تاكيبتكن و تايبتي برنامج بي اوي اكو تاكيبتكن السوشيال ميديا دا لسر جيانا بي جيانا جلت بدر خان رسمي بي تشتم في ارشيفي او كي قالك تشزانن جمل زيدا ترزانن لورا از ناخذم سر بيوغرافيا وكي وقت ما بكم يا مهم جبو من يعني اناليزا او كوانا اناليزا او كان الخندنا او كايا لمن هي لالمانيا جي دي سر الفابي كاردك دي منتي كوستركر لبر تشتكي بر جرين كايا از بشا وي مقاله و امهات وقت ما هذا از بخينم لبر دبجا يعني فكره لاتيني كرنا الفابي دا او بكو ام تشتكي مشترك جبو حمو كردان جبو حمو زراوان جبو حمو كردان بكم جبو حمو پرچه گوش به آرمانجه من به گرامی و به حرمت او قبیدیکه من گو به تفیک وهبی کردولوگک فیلولوگک جسلیمانیه و ویجی لسر لاتینیزه کرنا افکیک خبتيه يا الفابايا كردي خبتيه دبجا ما للشامي ما هودوديتن دجاران سيجاران ما هودوديتن ما او خباتي خاب بهودورا كرن نقاش كرن وما هودات كرن چند تبنين وي ان كاريمن را يمن جي يبيره هبو ما بريار دابوكو بري از هواري درخم ام هفدو ببنن و ام بجهن او كي فكركي هو باش يعني لسر الفابيه لي مخابن جو بشتكو تشو عراقي هن بويارين نخشبون ومن جرا قالك ناميانشان ناما نكتبون دستيوي پشت 4-5 مهان تفیک وقتی و نگریا و جمره جی ندهشتن که از بچم انگلیز ندهشتن که از بچم عراقی گو لورا از مجبور مام تفیکو من رحصاتا درخستنا کوارا هواره دی سال 1931 دا من گرتی بو دی به سال 1931 دا دست به بشانی ام بکن لي جبر خاطري كو از بتفيك وفيرا ام لهو بكن من درنكس نزيكي 4-5 مها من او اخرانت درنكس لي من ديتكو ادي او تنايا ناي و اس از مجبور مام من اركيك دس بفي الفابيا كو من او كريا دس بكم دس خباتي بكم ودبر دا طبيعي رولا مثلا الفابيا تركيجي يا لاتينيجي دكا انكار ناكا دبجاكو يعني تبيكو خباتها مني لسر الفابيا لاتينية كردي قالك دبري يا تركي بو من لي جبو او كرا يعني جبو از بگیم قناتك كيجان حرف كيجان الفابet شوابه الفابet تركي سر من رولكي ليست يعني كارجريه شكل
حيا هن فونمان هن حرفان من بشتكو الفابet تركي ناسكر من جوهران إن خا جوهران فرقيتها من داني من ديدكو أو كداجي فرقا ندانينا أو خيكسا قيا وإيه درجة وكذا وانا من لسادا زيدكر يا خدا لبري بيد ب هري داوي الفابا من 34 تيبون لبشتكو من ديدكو تركي ببيعوايا من چند حرفا جبو كردين كو تركيا دبن لتركينا هيسانتر بأوبا من أو سي أو كان سي حرفين دن من جاي درخستن يعني درخستن لبر خازم بجم كو يعني حبلدانا يا بيشين يا شو دي كونسبت بيدا البس بيدا دمكو خاستيكو الفابيدا يعني خاستيكو يكتيا الفابا جو حمو كردان هبا يعني او حبلداني كبي هبويا لشرطن كوتيدا بو شرطن للشامي شو فرانسيز ندهشتن كثيرا او كبتشب او ببا وان شرطن ويغابي هشكو ببي اواي دست ببكه بيگومان تبيكو ببي اواي ببي الفابي دست بكريه وي هر وقت جيبيا غوتيه يعني افيا نايبي معناه او الفابا نكاره يعني تشتكي سرزي بزيده كرن يعني بي او كي كرن زيده خصم فلان او دبت خازم يا بكم يعني براستي دنا روشن بيرين كردا دا او تي مناقشه كرن حتى مناقشه كرن دمك بر بقرسي حتى مناقشه كرن دي داوي ايصال مثلا شانزا غولاني دا من جالي هن روشن بيرين كردا من ديت كو يعني هن رخنيان تين دوي واريدا وككو اويا جبوكو بخازكو زمانك يا الفابيك سيكولر يعني شواد به پیدا بکه یا مدرنیست بگور işte فرانسیا بگور انگلیزان و اوکا لورا او دانیه به بیاوایی دانینه از شخصا تشی بیا دو ارگومنان خازم بی یکم ده هواره دا تشتن اسلامی تصویر قرآن جیانا حضرت محمد قلك بندن لسر اسلام و هيا و هوار بلي روزنامه که دنیویه نه دینداریه نه اسلامیه لی هوار نه دجه اسلام یان دجه دینه او تشت هواری دا بقلك او كاناليزاتورك يعني اكاديميسيانك بتشعوك براستي او بنيرا تكارا بيا ببينكو هوار ندجي دين نجبر دين الفابا لاتيني داني بقاسي ازدزانم جبو انجليز انجي ندانيه جبو فرانسيز انجي جبر كو دمكو بحواري او كأز بحسابي بتايبتي دمكو بشادويم دا دمكو خباتين سياسي يا بهويبوني بكم ويغاوي هوني ببينكو نيرين جلالة بدر خان در حق أوروبا دا در حق دولة أو كذا بر الرخنكيرة بر بوزيشن كبي نهما نوسا وقت شواد بيجن ولا وانا بأفكر نا رخنين بي توش رخنين بي تون تنا نا مودرنيست كي وكا كمال اتاتورك ياكو نيهيليس أو كنا حوالي دا مروف دبينكو تراديسيونين كردي كولتورين كردي فولكلورا كردي همون دینن کردن حتی از البر انا حد بینا من از بحث او که بکم تیدا جی گرتنه یعنی ده حواری دا میرینه که وصحیه لما الدين دا من او كر بحث كر من او كي دين دا بحث كريبو
جەبەت بەدرخان گازی عوسمان سەبری و جگەرخوین دیکە دەبێژە وان دیشینە شینگالێ دیشینە ناو لالای دیشینە ناو جەماعەتە یزدیە دەبێژە هەرن مەسەلە دین ور ئەو بکن یعنی باش جێ خۆدا ئەو بکن رەسەنیە بێ دینی ئەم بێژن مەتنین قوتسال یا دینی چیە قەولێ وان و ئەو بکن کە ئەم بنێرن یعنی ji bo me ji bo kultura me em çi dikarin bikin raporek heye as anahanayê bîranın yani gelo hawarê da bû yan jî di ronahiya rojanû da ye derketiye robeka mirov dikare bêje raporekî elmî ya sosyolojîk e yani ekî bixwîne yani vêga ve cigerxwîn û Osman Sebrî bi vê astê da bi vê entelektûelî de bi vê çavdêriyê de çawa vê metnê hezir kirine mirov ji ber ku pir hemdemî xuya dike diyar dibe diçin lêkolînê dikin ev dikin vegerê da raporekî dinivîsin û ev dikin li komîteya evka nivîskarî ya hawarê re Duvir da bi taybetî cigerxwîn dîsa pir radîkal e dibêje ku ji aliyê İslamê we gelek yani belkî reseniya wî dema xwe de wisa bûye li aliyê İslamê we pir tişt hatiye tesîr li ser wan kiriye û ew kirine ya tuna dibêjim ji ber ku gotina Celadet Bedirxan ku eger din jî ne cuda be ji serdestan wê gavê tenê ziman dimîne piştê vê raporê piştê vê lêkolînî ser dînan ev kiriye yani tabii bêguman yani meqseda ne Celadet Bedirxan ne cigerxwîn ne Osman Sebrî ne ew bûne ku em bêjin dînê êzîdîtiyê qebûl bikin ji bo Kurda weka dînê netewî ya ku faktora we ew bikin lê di hişmendiya di avakirina neteweya da di hişmendiya neteweyatiya Kurd da gelo mirov çi qas ji ziman pê we divarên ew bîr û baveriyan de çi qas mirov dikare jê bikar bîne bêguman li vir pragmatîzm jî heye li vir rasyonalîte jî heye li vir eqil yani hişmendî jî heye ya hişmendiya netewî yani hişmendiya neteweperwer wisa ye yani tiştê ku ji bo neteweyê feydeyê wî heye dikarin ji bo xizmet ji bo avakirina neteweyê ew bike weke zanîn xizmetê bike weke nirx xizmetê bike kîjan pêkateyên ew kê de be neteweyê de be bila be divê neteweperwer viya bigire bike weke xwenasîna xwe bingeha xwenasîna xwe yani rasyonalîteya neteweperwerî bi vê avayî yani vê ew kê de çi tişt ew kê de heye lê tabii ew tişt divê di hemîn demî de alîkariyê bike ku ji aliyê hemû pêkatan ve jî were qebûl kirin ew jî dikarîbin ya qebûl bikin yani eger qebûl nekin tu nikarî li ser wan ferz bikî ku vê jî wala reseniya Kurdî di vir da ye vê divê Kurd ku Kurdin divê îlim viya qebûl bikin yani çi kes bi vî awayîne divê ew tiştê ku pêşkeş bikin divê qebûlbar be yani divê ji aliyê kesên din jî normal bê zorbetî bê dijwarî bê tiştî yani cazîb be qebûlbar be dikarî be weka çawa gotina weka hegemonyaya zanînek yani hegemonya tu zanin weka mıknatîseke yani ew bi xwe yani xwe vedikin tiştekî wisa be ya bi meqseda ev kê mebesta ev kê min got yani ku hawar sekülere lê dijî çi dîn çi mezheb çi ev kê nîne yani heta min got yani tefsîra Qur'anê û jiyana Hezretî Muhammed taybetî ji aliyê Kamran Bedirxan wa
پرخواشاتن اکرین و گلک اکو کلاسیکین کردا اکو نتنی مس بحث کردا دکن او کا اسلامیه دکن یعنی نيرينا خداییه اسلامی بلاو دکن و گلک او دکن حتی مولودا زازاکیه ملخصی از بحثاوی بکن یعنی جوار چوا ده کوار حواری ده هم بجن ده همین دمی ده هم زازاکی هم سورانی هم کرمانجی بله نه وکب ده همین اوکیده لی هر سیزارواجی چقدر دستیوانتی اوکی حتی جلد بدرخان بخواه پولیتیکا او دیکه دبی یعنی اگر دبی زیادتر ام جی بدن زازاکی یعنی زیادتر او حتی لوان کسی مصادقرن کو تقریبا زازاکی تدابین بیسن برای اول من لورا ککر من جواره کو اگر او با از بیا بخوینم گلو بیا بخوینم علی وایا بخوینم تاریکو بله بحث التوفيق وهبي وبرس الفباي منكو يعني جبو تاو كردان حمو كردان بكه الفباي كهبش با د كوار حواري ده هجمارا نه هذا جعلي جلت بدر خان جبو بيروتي خوشويس بيروت ارال نوي توفيق وهبي ابكيه دنویسینه دبی هر وکی ما چند جاران گوتیه یکتیه ملت کرد به یکتیه زمان کردی تیتپی دی یکتیه زمان دا گاوا پیشنجی یکتیه حرفانه یعنی جبونا نویساندنا زمان ملت که دوی زانه و خاندوار نوی ملتی به توایی جبونا زمان خواه الفابه که بجرین و حکه دوی زمانی دا چند زار هنه زار همی به الفابه بین نویساندن هجمارا پیشین و خویای کو ارمان جهواره یعنی شروع امه پیشین بنگهی اوه ده هر تشتی ده یکتی یعنی ناو کرده ده هر تشتی ده یکتی ده کلتور ده ده الفابای ده زمان ده ده ریخستنی ده او ارمان جها جمارا بویا دستور حتی نهو ام دوی دستوره بچون ایرو دچن ده داویه ده بچن وکی نهو کریاریا هر روزنامه و کوار جبونا ولاتی بیانیان جه چاپ کرنا گرانتره لی هوارا کو ده هر تشتی ده میلداره یکیتیه یک کریاری خواه جبونا هر ولاتی کو تیدا کرد هنه وکاو کرنا یعنی فیتا وانا کریه کو جبو همو چار پرچین کردستان جی به همین او که بلا ببه یعنی جبر کو دهن ولاتان ده بجن بوهایا يعني كريارين بي او كريه ده كم كريه ليس و مساله و او كي باراجراف از او بكم بركو بحثا چاوا بلاو ده بگمان اوج گرين گله بله ام دزانم کو زمانزانای بقیمت و هجا ماموسته گرام توفیق وهبی بک جی پر حرف لاتینی الفابایک چکرنه پیرا روک ما هفدو لشامه دید الفباین خواه جهورا دان زانین و او دانین برهف ده نوبرا وان ده فرق هبون مدل کر ده جهد الفباین خواه بگیهینن هاو و جه هر دوا الفبایک نو ببجرن و بلا بکن هنگه دسپرای من خوشویس و گرام دگوت کو هین سر الفابایا خا دی بخبتم یعنی تفیق وفی گوتیه از هی سر و بخبتم جلورا یکرنا الفابایا خا ما اویتی بو داویه پشرا ما هفدو بدیتا یعنی دی پیرا تفیق وفی بک چو عراقی لی تشخلان نخوش قومی کجبونا هر کسی ناصل دیگل به هنده من جرا چند جاران نویساند لی من و نگراندی بو و پاشیه مزانی کو نویسار من نگیهابون دسته بی جوخا درکتن هوار جبونا به یکی درنگ ما هوار دمها گولانی دا درکت من رخصت هوار د 26 چریا بری 1931 دا گرد و کارن درخستنا وی
di pêşiya Şibatê de pêkanî bû. Çar caran ez li hêviya mam da ku bi destbirayê xwe ve dest bi alfabekê welê derînim ku pêştir rê li duyîtiyê verneket, yani dûbendiyê dernexe. Lê her wekî min jor we got li min nedihat vegerandin. Jê bêtir ji min nikarîbû êdî jê bêtir ez ji min nikarîbû ez lê hêviyê bimînim. Ji lebra me dest bi derxistina hawarê kir û alfabeya xwe jî Kurd û biyaniyan re dazanîn. Îro di meydanê de tiştekî çêkirî heye. Yani êdî çêbûye dibe meydanê de ye. Kovarek û alfabeyek. Alfabeyek û kovarek. Nik dilê min ji bona îro ya çêtir û rastir ev e ku em hêla xwe bidin û vê alfabeyê heta hingê ku mexseta edlandinê pêşxistinê bikevit pêşiyê û rê li me bigiret pêş ve bin. Yani eger imkan çêbû em ê wî alfabeyê pêş ve bibin. Di gel vê hindê divêt ez carekê din jî bibêjim ku em her gav mêldarê yekîtiyê ne û armanca xebata me yekîtî ye. Em bi gavinin bivîn û hişk ber bi armanca xwe ve diçin û nasekinin. Ji ber ku destpêkirina me ji xwe bi direngî ketiye. Ji xwe dibe yani di vî barî de di yekîtiya alfabeyê de me gelek bi direngî ket. Em nema dikarin di hêviyê de bisekin. Gelek spasan li pîrotê selam dikim ku ew xinceta ha xistet destê min. Belê evanû çawa têzanîn pişra alfaba ya latînî bi rêya hawarê we digîhe bi hezaran însanan û bi sedan nivîskar û kesên xwende êdî dibin şopînerê û mîmarê vê ekolê vê xwendevanê vê ekolê. Ew ekol dike ku di warê vêjeyî de vêjeya neteweyî de tiştên hîmên nû tê avêtin gelek tiştên ku îro em xwediyê bînin ew di saya hawarê de ye, hawarê de hatiye ew kirin. Heta zimanê me de têgehên kelîmeyên gotinên ku henin ya hawarê ye yên Celalet Bedirxan e yê kesên ku di gel vî kar dikirin, pêra kar dikirin yên wan in. Em dikarin bi sedan gotin têgeh henin behsa gotina bikin ku ew gotinana ew têgehana îro ji me re êdî bûye hîmên axaftinê me yani zimanê me esasên zimanê me ew di hawarê de hatin ew kirin. Yani mesela gotina yani gelek bi sedan gotina çand, gotina armanc, gotina bendewar, gotina bingeh, gotina zimannasî, gotina ferhengok, berhevdan, bijîşk, dibistan, dijwar, dost, ravekirin, pejirandin, têgihiştin, cîwakî, cîwak, zarawa, yekbûn, dotmîr, xwende, xwendewar, denk yani neyînî, afirandin, bêguman yani ew wek kelîme wek wûşe em bêjin peyv di ewkên klasîk de jî hinek ji wan wê hebin. Lê weka têgeh weka bikaranîna weka zimanî bi rêya hawarê ve tên dibin malê zimanê Kurdî. Belê yani rastî ferheng mirov dikare bêje ferhengoka ewkê heye, ferhengoka hawarê heye. Ji xwe armanca yek ji armancên ewkê Celalet Alî Bedirxan ew e ku ew bûye ku bo ferhengeke nû ew bike heta di nameya xwe ya
ji Mustafa Kemal ra dibêje dema ku ew nêrînên sexte ya Tirkan filologên Tirka qaşo kesên weke Doktor Filî û nizanim Kurdologên sexte ku dibêjin 8000 evkê wan heye 800 kelimeyê zimanê Kurdî de heye ew jî bîyaniyan e wî behsa dike dibe heyana ha dibe yani min 32 da dest pê kiriye lê heyana ha salekê de di salê de 13000 behsa 13000 gotinên xwerû pak ya Kurdî dike ji evkê re. Bilê wextê me ew dibe lê ez bi evkekî bi gotinekê bi mesele hawarê girê bidim. Belê hişmendiya xwenasînê bi rêya ziman dibe û hişmendiya xwenasiyê sedema hebûnê ye. Hebûn li wir ji heyînê cudatir. Heyîn tiştekî dane ye yani em weke heyîn ev dikin lê hebûn weka bûne weka transformasyon ya bir saya evkê de ye yani kirde subjekt de ye ew bi rêya ziman dibîne heya weka bingeha esasî şerta esasî dibîne û vêya bi rastî di hawarê de jî dide nîşan kirin ne tenê yani em bêjin wek gotin wek teorî dinivîsîne ev dike bi kar û barê xwe li ser folklora Kurdî li ser wêjeya Kurdî li ser ziman ferheng gotin têge alfabeya Kurdî wî nîşan dide ku bi rastî hebûn û xwenasîn tenê bi vê rêyê çêdibe ji me re dimîne ku em êdî teoriya vî çêkin û em behsa ewka vî çêkin çawa ew bûye lê warekê din ku piştî 32yan Celadet Bedirxan dide pêşiya xwe ew jî meseleya zanîn û şiûra yan jî xwenasîna sexte ya ku ji aliyê nasnameya devleta îdeolojiya bîrdoziya Tirkiyetî li ser Kurda zal dibe bi taybetî bi rêya mekteban bi rêya rojnamaya wan evkê wan medya wan û evkê wan hişmendiya wan bi rêya zordariyê di vir de bêguman gelek xebatên Celadet Bedirxan heye lê xebata ku herê zêde em dikarin ew hişmendiya wî di vî warî de em analîz bikin ew bêguman nameya ji Mustafa Kemal re ye. Name em dikarin bêjin deqek metnek dekolonyal e yani hişmendiya dekolonyal bi astekî pir mezin yani mirov dikare bêje bi astekî akademîk bi argümenên rasyonal yê xurt hatiye nivîsandin ew ji xwe ew name asta entelektüeliya Celadet Bedirxan bi şêweyekî pir zelal û net nîşanê me dide. Girîngiya vê nameyê wê nivîsê di vir de ye ku pir bi empatî û pir bi dîplomatîk zimanekî şêweyekê stîlekî dîplomatîk hatiye nivîsandin eviya tê vê wateyê ku dema ku nêrînên Mustafa Kemal jî ji bo ku zora wan bibe ji bo ku wan rexne bike bi durustî nîşan dide yani çawa ku ji aliyê Mustafa Kemal ve hatiye parastin hatiye pêşkirin bi durustî bi ehlaqî bi etik ya
entelektüeli yani nişan dide u bi argümanên rasyonal xurt zoravan dibe tek dibe û yani divê navberê divê evkede mirov dikare bêje eviya du astên cuda nîşan dide yani asta Mustafa Kemal û ya asta Cevdet Bedirxan yani yan jî hişmendiya kurdiyetî ya entelektüel û yê ya sefaleta hişmendiya Tirkiyetî yani nîşan dide. Meddekî pir girîng ya neteweperweriya Kurd e hişmendiya Kurd e hineka bixwînin veka bêjin ya wa rexneya ew kê dike rexneya işte normal her Kurd biyat yani tiştên wisa dibêje ji xwe divê demê de gelek entelektüelên Kurd raporên wisa ew dikirin dijî îdeolojiya sexte ya Tirkiyetî ku li ser Kurda zanîna pêşdixist dijî wan disekiniyan rexne dikirin ew dikirin lê ew metin ne metneke wisa ye metin bi dilsoziyekê entelektüelî hatiye nivîsan di yek ji sê beşên wî zimanê Kurdî ye dema ku li wir Cevdet Bedirxan li ser zimanê Kurdî dipeyîve bi astekî pir bilind bi zanînekê pir kûr yani weka mirov bêje derseke profesörî ye li xwendevanekê yani heta wisa dibêje yani bê mübalağaya dibêje ez zanim divê Hezretlerî paşalarî zanim çi ez zanim zeafiya we û ewka we ji zimana re heye hûn ez zanim hûn ansiklopediya kom dikin û dixwînin ew dikin ez ê aniha ji we re rastiyê behs bikim yani rastiya zimana ew dike ya min Kurd divê analîza vê ew kê bikin vê nameyê baş bikin di ewka îdeolojîk de girîng e ji bo problemên me yê îro girîng e dikare ji me re gelek tişta bêje gelek tişta ev bike gelek tiş mirov dibe veka ku dubare dibin yani anaha her roj jiyana me rojane de gava ku em li ser problemên me yê kurdiyetî Kurdbûnê bi Tirkiye bi devleta Tirkiye re ev dikin mesela demokrasiya Türkiye çareseriya mesela Kurdî yan dan nasandina mesela Kurdî naskirina mesela Kurdî ew kê de mirov dibe qey tişna dubare dibin lewra ji bo me girîng e divê warî de ew tecrübeya mezin ya entelektüeliya Kurd di celata çi dibêje çawa xwe derdibire ew pir girîng e helbest dabî ew kabî Cevdet Bedirxan vê nameyê di salvegera 10 saliya Komara Türkiye Cumhuriyeta Türkiye de dike dinivîsine mirov dikare bêje ew muhesebeyeka 10 saliya ew hişmendî û kirin û dîskurs û xebat û praktîka Tirkiyeyê di wir de çend tiştên xetên girîng henin yani mesela bêjin me bes ji nivîsandinê yani ji xwe re me bes kiriye me bes ji nivîsandinê derxistina af ya ji aliyê iktidara Kemalîst ji kesên ku em bêjin sürgûnê ne derva welatin û ew bi xwe behsa sed û pênciyan dike Zelîliler sed û pênciyan dike di wir de yani vê meseleyê Cevdet Bedirxan ev dike ji xwe re dike bahane ku binivîsine yani ne tenê bahane yani sedem jî yani yek jî armancên em bêjin nivîsandina wî motivasyona nivîsandina wî ev e vê nameyê lê tiştekî şexsî jî heye yani tiştekî şexsî ev e ku diçin cem wî jî
yani gavaku yasaya afu kırını derdixin, afê derdixin. Yarası navi dikin yüzelilikler yani 105'yan le esas libir mesele Kurd. Esas mesele yani tedbirli dice Kurdayeti. Esas mesele cardın xapandına Kurdaya. Le navi dikin 105'yan. Devlet Bedirxan diye pır hoş analiz dike. Yani bahsaviyat dike. Dibece şu hun çicari nikarin me bin navi me ev bikin. Yan ve gotiye aşir, yan ve gotiye tarikat, yan ve gotiye yüzelilikler, yan ve gotiye nizanımçı. Le evka ve hamud bin van navanda em dizanın. Evka ve mesela Kurde. Mesela Kurde, Kurdayetiye. Peş birine tahrip kirina nete, prosesa nete ve bunu. Bunu dixazin em devjî Kurdayetî Kurdbûna xwe berdin û werin asîmîle bibin, warin bibin Tirk. û li bir de du sê kesa tabii ser dikevin. Yani mesela du kes ji wan gelek kesên din jî hene lê du kes bi taybetî ji nav entelektûelan Mehmet Şükrî Sekban û Mesûd Fanîzade yani kabul dikin ew wan û afûkirina wan û derdikevin ser Kurdan kitêb dinivîsînin û dibêjin Kurd Tirkin û weka ew têzin nîjadperestî ya ku ji Doktor Fîraç ew sexte Kurdolog wan nêrînan ew dikin dubare dikin dinivîsînin û hêviya wan ev ku yani kesên işte weka hin kesên navdarên entelektüelên mezin jî yani dikarîbin mesajên wisa bidin ku ew ê wek çawa wê bêjin ku waya mesele Kurdî heya diçin ba Kamran Bedirxan jî diçin ba Cellet Bedirxan jî ew her du jî dokumentan de heye li Libnanê û li Şamê şefê emniyetê ya Türkiye û Şükrî Kaya bi taybetî bi Cellet Bedirxan widine axaftinek diyalogekê wan heye ew para duêm de di mesela hoybûnê de ez ê wê dokumentê ew bikim pêşkeş bikim dûr da dibên waya ew bû yani waya têk çû mesela Kurdî ew daxwazên projeyên wê wisa yan ku welatî perçe bikin Kurdan ji Tirka cuda bikin ew bikin ew tiştana têk çûn ji waya piştê ew kêye piştê serhildana Araratê werin xizmeta bikin hûn çi dixwazin yani mesela bu ji bo ku hûn vegerin hûn çi dibêjin Kamran Bedirxan dibêje yani ew cuda li Libnanê Kamran Bedirxan di axaftina xwe de dibêje ji bo ku hûn samimînê dilsozin nîşan bidin ka zimanê Kurdî qabûl bikin perwerde bi zimanê Kurdî bikin di mintiqeyên Kurdan de em bêjin zimanê Kurdî bikin fermî û ew em ê bibînin yani sal du sal eger hûn bi vî avî de dilsoziya xwe nîşan bidin em ê ew bikin em ê vê çawê dîsa rûnin bipeyvin Kamran Bedirxan bi vî awayî ev dike Celadet bi rengekî dîsa bi vê naverokê de lê divê ku yani çi tiştê ku heya niha we ji bo Kurdan nas bikin ji bo Kurdistanê nas bikin weka neteweyekê din polîtika we weka ku ji İttihat Terakî cudatir e nîşan bidin tune ye yani çi ewkekî wisa tune ye û ew ku ew mesele ku hûn dibêjin mesela Kurdî fetisiye û mesela Kurdî tefandiye we ew kiriye ew tiş heyale tiştekî wisa tune ye mesela Kurdî ji her demê ev tire bihêztir e anaha mesela ve esasî ev e yani ji xwe ne wisa be hûn nayên cem me naxwazin me ew bikin welhasıl yani ew ez ê we dokumenta beşa duyem de ew bikim pêşkeş bikim dema ku em ser hoybûnê dipeyvin ji ber ku ew weka di çarçûva ewka hoybûnê de ew dibin lê tabii ew dibînin ku yani Cellet Bedirxan ji ber ku roj bi roj rapora dikirin ji Libnanê û ji Şamê ji
yani diyare navanda, nav hoybuneda, nav xabatavanda evkivan heye rol bro. Yani dokumenta de istihbarat raporu istihbaratiya Türkiye. Yani mirov dikare ser esasa viya da dîrokekî pir baş ya havar şey evkî hoybunê binivîsîne. Ew dizanin ku Cellat Bedirxan dew jî seroktiya hoybûnê berdaye û çûye dest bi karê kulturî ew kiriye ya hawar ji wan jî yani ew dikarin belkî hani ew bikin wê îkna bikin ew bikin. Elbet diyare ev ya zora Cellat Bedirxan diçe yani tiştî ku min got mesele şexsî mesele ew e ji ber ku nîşan dide yani di nameyê de jî dibêje yani ji min re jî evkê kirin yani taybet evkê kirin ku îkna bikin ku vegerim yan bikin lê ez ji bo çi vegerim mesela behsê dike dibêje ku dibêje ku ez ê bi Tirkî ev ya bana ev bikin çawa ku nameyê de ew e ew name ez bêjim yani di 33 de hatiye şandin. Ew destê tiştê ku destê min daye di 1973 da ji aliyê Doktor Nurî Dersîmê wa tê çap kirin ew name. Ew kaviye pir hin ciya min ew kiriye lê ya Osmanî yani em bêjin piçek hin gotin kevinin. Dibêje ku ew ciyê ew ke weka ku dibe ew tiştên ku ben ve ew kir ve propaganda kir ji bo afê umumî û ew weka dibe gotina ew ke dibêje vê da fare doğurdu yani dibe tiştê ku li bendê bûn û tiştê ku we digo tiştê ku aniha dikin ji hev cuda ye yani aniha ji bo xapandina xelkê okê ez vê paragrafê ew dikim ev nakim lê behsa Kurda da ve görülüyor ki bu af daha doğrusu projeniz Kürtler hakkında bariz bir hususiyet arz eylemektedir. Bu itibarla biz Kürtler bu affı Kürdistan siyasetinizde yeni bir tedbir, yeni bir hareket noktası olarak düşünmek ve bu şekilde yorumlamak zorundayız. Paşa Hazretleri, aşikar olan şahsi ve medeni cesaretinize rağmen bilmem ki neden şimdiye kadar Türkiye'de bir Kürdistan meselesinin varlığını açıkça itiraf edemediniz. Bu itiraf için güç ve kudretine fazlasıyla güvendiğiniz iradenizde o cesareti bulamadınız. Öyle bir Kürdistan meselesi ki hükümetinizi onunla meşgul olurken kararsızlıklara, tereddütlere, kaçışa ve yarım tedbirlere sevk ediyor. Yani dema ku Cellat Bedirxan jî Mustafa Kemal ra ev dike van tiştadan dîvîsine de ew kavî de yani hûn di mesele Kurdî de pirsa Kurd û Kurdistanê de di nav cehaletê de ne yani hûn behsa muasir medeniyetê dikin hûn behsa evkê dikin işte insaniyetê dikin evkê dikin yani dema ku name mirov nameyê dixwîne ew dike ya rastî di hemû argümentê xwe de ew encam derdikeve yani ew hişmendiya ku ser Kurdan bi vî awayî tên bi vî awayî Kurda tesewwür dikin û didin naskirin û polîtikaya wan bi vî awayî ye ew polîtikaya ya cehaletê ye ya wehşetê ye alaqayê wî bi medeniyetê tüneye ew de hemû argümanî wî de hen. Dibe 150'likler namı altında memleketten ihraç ettiğiniz adamlar ile kendi kendine hicret etmekte bulunan kimseler Cumhuriyetinizin güney hudutlarında teşekkül eylemiş yeni hükümetler arazisine ve Bahri Sefit Akdeniz havzasına geçerek merkezi Avrupa'ya kadar dağıldılar. Li bir behsa sürgüna ew kadike siyasiyan li bir tiştekî tesvîr dike. Dibe dema berê piştê şerê cîhanê yekem du Türkiye hebû yani Türkiye gotina Türkiye'de niha
دبي يا حكومة عثماني أو كيكبو عثماني أو كيكبو وتركيا نهاجي دبي جدو تركيا هي تركيا خارجي وتركيا داخلي يعني بجكو أو تركيا خارجي يكون بحث سادو بينجي كسادكن يعني أو كيكا تركيا كدنا يعني بحث كرداجي دكالي تركيا كدنا تركيا كالترناتيف أو ديكا يعني دبي وين رولا بي كم نكن شو دبي نو صبايا وعفو يجي تبك تدبير وك أو درندخس دبر دا ديسا دبرسا كردي دا وياد بيجا دبي بري شما إتراف ونكر ديسا يعني أو باراراف بكيتكارا أو بكا لي أرجماني في هري خرطة يعني مرفت كارا بيجا يعني أنا تيزا بيا يعني كو زيادة إيو جالي سياسة مدارن نهاجي ناي أو كرن ناي مناقشة كرن ناي نقاش كرن أو ويب حمو أرجماني وخا ددن نشان كرن كو كماليس يعني مصطفى كمال واقتداره بجمهوريات شف فرق بيجا أو كتنه إتحاد تراقيتنه وحمو بالتايبتيد مثلا كما أو كان جواك النتوي جدا ومثلا كردي دا نيرين وإيديولوجيا بيردوزيا جمهوريتي ومصطفى كمال يكسر أوكي يا اتحاد تراقي يعني أوكي دبر أو نيرين برجرينجا جبركو تينسر مثلا تشتكو أكتوالها مناقشة لكن سر به مسئله دبیجا اتحاد ترقی جنوسیدا ارمنیانانی هونجی همین دمیدا او جنوسیدکاری بردوام دیکن جنوسیدکاری یعنی چارەسەریە و جبو مسئله نتوی هیجی او پولیتیکا یا ارمنی اتحاد ترقی لید بیجا دوردا وسا ابدکن کو مثلا کردی işte آنها درکتیه به جمهوریت درکه yani işte هناك حواس کردن کو دولتك شخرا آوا بکن yani işte گوتنین نتوه کرد و دبنا مثلا چن نتوه پروری دورد işte ki teze ki per green kevdike çin نتوه پروری چجی پرسا Kürdistan آنها işte بجم yani belki جبو سياسة كردي حيانا هذا بيعوينا عتياكر يعني تبيكو ميرة تبيكو بابيري في ميرة بوتاني بو وميركتي كي جرينك ميركتي جلد بدرخان دبجكو برسا كرد وكردستان دما ياو سلطان سليم ولهفكرنا وان بإدريسي بيتسي وبميركتين كرداوا دس بكري yani هیچ جوه چاقه دا دست بکریه مسئله سروری yani لگور بید مسئله سروری دوه چاقه دا جی زلال نهاتیه او کرن زلال نهاتیه سروی نهاتیه اتفاق کرن دوه گاوا کو کرد به یاوز سلطان به عثمانیان اتفاق کر جوه چاقه دا مسئله کرد و کردستان دست بکریه جبر کو بریوی کم زیده انبجن سری خوابون یعنی جی به صفویان به ایرانیان بون لی پشتی کو اتفاق کرن پشتی کو اتونومی وانجی قبول بو لی اویا نای به معنی کو مثلا کردی کردستانی چاره سر بو او تشتجالی ایرو واجی پر گرینگه یعنی لما کو ام ایرو مثلا کردی او که دنیرن باشور دنیرن يعني إلو فدراسيون كما هي أو كما هي يعني أم بر أناليزاتور وبر سياسة ندار دبيجين كوايا مثلا كردي الكردستاني لباشور شارع سربويا يعني أجر جلد بايا يعني ببين نيريني بقوتنا أو مثلا كردي كردستاني شارع سر نبويا يعني ببين أوكي بشرا ديسا تزاوية هري جرينج يعني جرينجة أو أزي برجارة البرنامج خدا ویتشتی من آنی زمان و نیرنا منجی
دبیجه نتوپروریه کردی ج نتوپروریه ترکی پیشتر دست بکریه گلک پیشتر نتوپروریه ترکی وکا بیجه reaksiyona lember evka Balkana û nizanim ji bo parastina devletê devletbûnê derketiye holê lê netewperveriya Kurdî hêveka kulturî hêveka siyasî ji berî 205 sala di dema behsa Ehmedî Xanî dike di Ehmedî Xanî de divê pir bi zelalî pir bi rêkûpek hatiye evkirin hatiye pêşkêşkirin û ji vê çaxê de netewperveriya Kurdî evke yanî dixwaze bêje ew pirsgirêka Kurd û Kurdistanê ne tenê dema wede ye û wê nayê xelaskirin jî yanî ji xwe gavakuviya dibêje bêtir argümanê vî ya esas yanî ev e ku و اون آنها ادعا دکن که مثلا کردی و چارەسەر کریه و تفساندیه و بدساندیه و نظام و هلوشاندیه لی مثلا کردی به ویاویه نابش برکو مثلا 3 ساله گلک کسی نوسا اکو دفکریان هبون محمود دویم موسا بو اتحاد تراکی موسا بو عبدالحمید پیشوی موسا بو ana havuncu tişte usadı bejin le ev nayi tepandın nayi hepkirin mesela ki mezzen mesela ki gringe beli min go hani diye ev kavi eve yani ev cümle diye Paşa Hazretleri görüyor ki Kürtlük fikri ve Kürtlerde milliyet ceryanı ne bugünkü ve ne de dünkü bir meseledir. Belki bundan 250 sene evvel yükselmiş bir fikir, başlamış bir ceryandır. Böyle çavamın go evkaha zeydetir gringi ki mezinde de ser zaman vurdajı çavamın go parek ji sê para em bêjin mirov dikare divê nameyê de bibîne ku ser ziman hevdike ji xwe ew li wir ew kî jêgirekê dike digire ji akademîsyenekî Tirk divê yanî ew ka hebûna millet li ser lîsane ji xwe ya ew dike û armanca wê ew e ku yanî netebe Kurd ve her hebe ji ber ku zimanê Kurdî bi vî ewqaxa heye bi vî giraniya xwe sosyolojik heye yani û ji holê nayê rakirin tiştekî girîng jî eku min ji xwe di tehcîra qetliyama Ermeniya de evkê kir û ya dibêje bu fikir umumîleştî yani êdî bu evkekî prensîbekî ya Türkiye Türklük fikri dibe Ermeni tehciri esnasında takdile yani katliama alışmış olan muhafız kuvvetler alışmış olan muhafız yani evkê kirin êdî ferbun êdî bun evkê wan yani hani bir kere öldüren 100 kere öldürür. Alışmış olan muhafız kuvvetler bu alışkanlığı bazen Kürtler üzerinde de tatbik ettiler. Fikir adeta umumileşti. Le disa yani ev dike ku genosit ser Kurda heye le giringiye de der ser asimilasyon û nijatperestiya Tirkî bir acayip evdike hatta yani vaka dema ku nijatperestiya Türkiye'yi rexne dike yani dibêje ew tiştê ku hûn dikin nav heywana da tune yani heywan ew ki xwe tevlê cinsên din nake yani tevlê cinsên din nabe hûn çawa yani tiştê wisa dikin pir tûj yani divir de mirov dikare bêje pir tûj ev dike rexne dike û dibêje ku berevî dibêje ku ew tiştê ku anaha hûn weka Tirkiyetî ev dikin gova Araba jî Arab milletî Necip yani ew ki Araba jî hûn dixwazin bikin Tirk
yani bis sermaye avan yani xaza beje İslam ser esasa İslami nirxên kulturî ku ve jwan girtiye li ser esasa viya hûn dixwazin Ereba jî bikin Tirk yani tiştekî girîng e li ber ew nêrînavî jî lê mesela ser Kurda da viya dibêje asimilasyonu nijadperestiya Türkiye'ye de ve Paşa Hazretleri ırk safiyeti yani ırk temizliği, temiz ırk. Irk safiyeti ve o ırkın hususiyetlerini muhafaza endişesi, hulki, necip ve şayanı hürmet bir his ve fikirdir. Irklar için bu bir muntaziyet ve icabı asalettir. Bu his değil insanlarda hatta hayvanlarda bile mevcuttur. Siz ve esnafınız yani taraftarı Türkçülüğünüzle ne yapıyorsunuz? Birçok ecnebi unsur ve milletleri getirip Türk ırkına karıştırıyorsunuz. Bu surette Türk ırkını muhtacı ıslah yani madun unsur ve diğerlerini ıslah edici yani ali unsur yapmış oluyorsunuz. Eminim ki Türk milleti bu hakikati itiraf ettiği gün size bu günahı affetmeyecek. Yani Türk buhacı ve rojeki ve mahkeme bike koçuma ve tabii پیواجو به آوایی نامشه یا راستی ملتی ترکی او ریباز نجات پرستی مرافت کاربیج قبول kariye به گرسی. Mevzuya avdet edelim. Bu tarzdaki Türkçülük hareket ve teşebbüsleri gayri Türk unsurları isyan ettiriyor. Yani Türk olmayanları. Ve onlara Türk olmadıklarını ve hakiki milliyetlerini daha ziyade hissettiriyor. Yani ırkçılık usadike ku wan aciz dike eko hişmendiye be netevi jî nînin zêdetir ser bala xwe didin ewka xwe didin berî xwe didin netewaya xwe û kultura xwe irqa xwe pênasa xwe. Bu his her hizbin milli ceryanına kuvvet ve şiddet veriyor. Türk milleti içinde halledilmek istenilen diğer milliyet ve unsurlar bilakis Türk milletinden uzaklaşıyor. Yani Avdubenya embejin bölücüsünüz cüdatiye evdikken ondan ki liber yani bir tersi bir rastya bir derece ve esas ev mesele cüdatiye dike ev dijmentiye dike ev bölücülük esas ev yani eko insana da dijmentiye derdi kavli. O Nijat Perestiya ve diğer taraftan komite merkezinde tatbikata geçirmek üzere gayri Türk milletler aleyhinde kanlı bir suikast hazırlanmaktaydı. Suikastın hedefini karakteristikleriyle beraber tekrar ve tespit ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu hudutları dahilinde bulunan bilumum anasırı Türkleştirmek ve bu unsurların mahv ve istihalesiyle Türk milletine aşılanmasından doğacak olan yeni milletten ve hiddeti ırkiyeye malik bir Türkçe vücuda getirmek. Bunu istiyorsun. Burada hatırlatmak lazım. Gerekir ki o tarihte Osmanlı İmparatorluğu dahilinde yaşayan gayri Türk anasır yani Türk olmayan anasır meyanında Türk nüfusuna çok faik bir nüfusa malik Arap milleti de bulunmakta. Yani esas tıkazabeca ev kesin ku ji anasırın ku yani ev PKK'ın ku embejin ne Türk bul vaka ev nüfus vaka ev ji Türkan zeydetir bu öptir bu u ev bahsa edi Sultanın Beri Sultan Reşat bu ev ji wan ev kakırın İttihat Terakki emin tiş ev kekir le çi encam ne da encam vahşete encam ne medeniyeteye ev politika evci duvi regehê de dimeşe min behsa ew tehçîra qetyama Ermeniya ev kir weye li ber an behsa anekdotek dike behsa ew kaxa dike yani tiştê ku pêra çêbûye û zanin ew di karargeha Rojhilat'ta yani Aliyê Kafkasya'da ev dike şerê cîhanî yekem de diçe lûr eskere. Dibe Ermeni tehciri esnasında takdile yani katliama alışmış olan muhafız kuvvetler bu alışkanlığı bazen Kürtler üzerinde de tatbik ettiler. Fikir adete umumileşti. O tarihte Nuri Paşa ordusuyla
Bakü'de bulunuyordum. Ben Paşa-i Nuri, orduya Paşa-i Nuri. Ordu menzil karargah kumandanıydım. Karargah tablotunda, tabloid yani evka rolüme ev havadisin nüçeyin ku duvarıyla dinlevisinin her gün zabit bulunuyordu. Türk ocaklarında terbiye almış olan birçok zabitlerden defalarca aynen şu sözleri işittim. Gelirken zuları bitirdik. Dönüşte de loları bitireceğiz. Zo ile Ermenileri, Lo ile Kürtleri kastediyorlardı. Osmanlılık ve hilafet devirlerinin gavura bakınca Kürt Müslümandır. Darbe mesali, mana ve mefhum ifadesinde zaafe uğramıştı. Şimdi aranılan ne sadece gavurdu, Müslümandı da. Böyle az du evkşi bıgırım u berbe okey daviya bernama xatin. من بحث اوكي كر زياد الكاب كر يعني راستي شو بحث دكا يعني كو زياد الكاب مصطفى كمال بخاري دبجه برقارات قوتيه تبي كو بي اوكرنا مالتاي وتعترك يا ابكا اللي وي برقارات قوتيه ما مستيمن تركياتي زياد الكاب bir bahsaviydi ki de şu peygamberite yani belki peygamberite diyeceğim. Az ve okey balkeş az veya buxuyum. Nitekim diyeceğim. Kürtlerden ve lisanlarından bahseden diğer bir muhaririniz bu da eserini imzalamadığından ismiyle yad edemiyorum. İsmiyle söylemiyorum. İsmini yazmamış eserin üzerine. Diyor ki lisan bir milletin aslını gösteren en büyük vesikadır. Kürtçenin heyeti ummiyesine ve şark lisanları arasındaki mevkiine, yerine dair şahsi bir mutala dermayan edecek değilim. Ben şahsen yeri nedir, Kürtçenin yeri nedir o konuda sonuçta hükmümü ben söylemeyeceğim kendi adıma. Bunu istikbale bu husustaki tetkikatımın, araştırmalarımın ilerlemiş olduğu bir zamana bırakacağım. Yalnız Türklüğün en büyük peygamberi olan Ziya Gökalp Bey'in Kürtçe hakkında cidden şayanı dikkat olan hükmünü burada sana zikredeceğim size. Ziya Gökalp Bey Diyarbakırlı bir Kürttür. Kürtçe öz ana lisanıdır. Ziya Bey öz ana lisanını alelade bilmekle iktifa etmemiş, bu lisanı bir alim, bir lingüist, yani bir dil bilimci, zmannaz, nazarıyla tetkik etmiş ve vaktiyle bir de Kürtçe gramer vücuda getirmiş. Bu itibariyle Kürtçe hakkındaki hükmü sureti mahsusada kıymet ve ehemmiyeti hayızdır. Şu senesinde merhum Ziya Bey'in Giresun gazetesinde bir eser 1926 Hazar Mesud'u bir şaşada Giresun gazetesinde bir eseri tefrika ediliyordu. Ziya Gökalp bu eserin bir noktasında Kürtçeyi diğer şark lisanlarıyla mukayese ederken diyor ki Kürtçe Arapçada dahil olmak üzere şarkın en zengin lisanıdır. Böyle eğer ne zahmet gotinin Türkiye ve gene Kürdi bu emci falan bakın Slav oraya bu cenab-ı Hak ispas ve beguman ev nameya Mustafa Kemal per gringe be analiza bi be evkavi mrof de rojekenes da beke Kürdi u nebteni be Türkiye li ev jiberku orijinal bi zmanê vî bi Tirkî nivîsan diye vîya û orijinal yani gavakum carna mirov wî tercüme dike yan jî bi öz Türkçe dike yan jî bi ew dike mirov dibe hineka dibe belkî yani ew ya ji cem xwe çêkirin yani ku behsa wî dike cem xwe çêkirin ew orijinal çawa ku nivîsan diye çawa ku çap bûye ew kavî ez loma
من نخص وانا بكردية كم ليه بيجومان أو نامه جلد بدر خان جي مصطفى كمال را روجك بري بكردي أو أناليزا فيجي ورا تشكرن جبر أكتواله جبر جبومه بر جرينجا مثلا عفو كرن مثلا رفورم مثلا گوتنین ترکا هر دایم هر 10 ساله هر 5 ساله تین پیشیا سیاست کردی تین پیشیا هم جاره کادبن کنیتا ترکا به جاره گلو چاوایه به جاره گلو باش یا نه جلالت بدرخان بیا دم خدا جبو مجی به سیاست جبو مجی به هلوست ویا جاره که دانیه به هلوست نوسا عفو رفورم او تدبیره لدجه کردان دگرن و دخازن کو ام دوجی کردایتی بردن دوجی خبات و دوزاخا بردن دوجی دخازاخا بردن و ام یاوان قبول بکن و لاوکن دولت ترک حتی يجي حتى كوتيك ناتشا ببي هشمندية از شخال لوما بحثا يا اوكي ديكم يعني بحثا في نامي او قص بجرينجي او دبي ببا هشمندية نهاجي يعني هشمندية ايديولوجيك ريبازا بيردوزيا كردا يا نهاجي بله از خلاص بكن ل هن او كشي هنا دو تشتي küçük vereceğim. Pişiku hamunerinin saxta yen Türka sernavi teorinin tezinin serkurda be argümenin bir behes ilmi puç dike vala derdike saxta derdike herhal بشكل حناكي خبي ديكا وهذا بيجا قريداي بأوكو مسألة كردي ادعاء يوانكو مسألة كردي دوزا كردي خلاص bu tekçu tamam. Herkes Ağrı Savaşı'ndan, Ağrı gazilerinden haber bekliyordu. Harekette bulunan gazete muhabirleri uzun telgraf ve mektuplarıyla bir avuç Kürt ihtilalcisine karşı harbeden ordunuzun kahramanlığını ve harbin muhacim ve müdafimlerinin sefahat cidaline gıpta has olacak bir üslup ile tasvir ediyor ve efkari umumiyeye, genel kamuoyuna, Cumhuriyet'in bu yeni zaferini müjdeliyordu. Tiyatro TGHK Fransiyev'deki tiyatro demonstratif yani şov yani tiyatro gösterişi gibi. Sahnelerde ihmal edilmedi. Yani o sahne-i nusarı ihmal nekren. Ve Milliyet Gazetesi şöyle bir resim neşretmişti. Ağrı Dağı tepesinde bir mezar taşına bir Kürt küllahı giydirilmiş. Taşta aynen şu ibare okunuyor. Muhayyel Kürdistan burada meftundur. İcar haneke hapedike. Ve Paşa Hazretleri bu münasebetle çok defa hatırıma gelen bir ihtimali buraya kaydedeyim. Bu ve bunun gibi amiyane propagandaları ve cahilane neşriyatı gördükçe bila ihtiyar düşünüyorum. Acaba adamlarınız arasında Kürt davasına sadık ve size muhalif kimseler mi var? Ki rejiminize böyle amiyane, böyle cahilane neşriyat ile sizleri rencide ediyorlar. Asırlardan beri mevcut olan bugünkü mevcudiyetine bin nefis şahit olduğumuz bir Kürdistan'a muhayyel diyebilmek için bence yalnız cahil olmak kafi değildir. Bunu yazmaya cüret eden herhalde bilmem şöyle bir tasavvurda bulmuş olmalıdır. Dünya Kürdistan meselesini bu şekilde Trayet burada bir yine Fransızca bir kelime kullanmış. İddia ettiğinizi gördükçe yani böyle
Kürt meselesi konusunda bu şekil konuştuğunuzu, bu şekil iddialarda bulunduğunuzu gördükçe her zamandan ziyade bir Kürdistan meselesinin mevcut olduğuna ve bizim onunla hali mücadelede bulunduğumuza, yani mücadele halinde bulunduğumuza ve cidalda ve tartışmada ve mücadelede aciz eseri gösterdiğimize kani olur. Yani dersek eder. Veli hevanı ez ber bi daviyê têm lê bi cümleyekê biviyavayî. Yani nameyê ev dikim eger pirse bin pirsa ez ser pirsa bisekinim lê mesele nameya wî xilas dikim. Gotina xwe wer xilas dike Cevdet Bedirxan. Dibêje her şeye rağmen siz Müslüman kanı dökerek Müslüman kurşunuyla ölen biçare Anadolu yavrularını acımıyorsanız tehdit dikeyen. Biliniz ki Kürdün de damarında ölerek, öldürerek dökeceği kan her zaman için ve mebzulen çokça mevcuttur. Baki ihtiramاتımı, sonsuz hürmetlerimi lütfen kabul buyurun Gazi Paşa Hazretleri. Debe çavakumungo evya evname de 1933 de te nivîsandin û şandin û di sala 1973 de ji aliyê Doktor Nuri Dersimî te çapkirin veka kitêbek te çapkirin. Belê hevalno min 2 saetê xwe 2 saet ew kir, dîsa 2 saet û 1 deqeye ew ve çawa ku dibin pirstineye baş e pir baş e ku pirstineye û pirskirêk jî tuneye niha yani madem pirstineye pirskirêk jî tuneye belê em ê dom bikin bi nizanim vê belkî heftaya bê bernameyekî din ve lê ser vê babeta beşa duyem ya mesela Cevdet Bedirxan bi taybetî girêdayî bi evkê bi evkaviyê siyasî û karê wî ya bi dîplomasiyê de bi welatên Ewropa û di alaqetên peywendiyên netewî de nêrînên wî evkên wî û xebatên wî min behsa çar wargehan kir. Giringiyê didim ser van tişta ji ber ku sê beşên sê qonaxên neteweperveriya Kurdî bi bîrdoziya xwe, bi rêxistinbûna xwe, bi hişmendiya xwe siyasî, bi problema xwenasî û pênasa Kurdî de di çi warî danin, çawa bûne ew peywendiyên van wargehan bi hevdûra çawa bûye em ê li ser van behs bikin. Daviyê gotina xwe bi vî awayî bikim. Cevdet Bedirxan dema ku ji seroktiya hoybûnê xwe paş vekişandiye û dest bi kovara hawarê kiriye ew ji daxwazên siyasî û xebata xwe ya siyasî ew nebûye dew jî wan xebata xwe û îdeal û projeyên xwe ew nekiriye bilekis ewka xwe ya daxwaz û xebata xwe ya siyasî raxistiye û hildaye di asteke bilind em dikarin bicin siyaseteke bilindtir bi xebata xwenasîn ziman kultur û wêje xwastiye ku bingeha hebûna siyaseta Kurd bingeha hebûna neteweya Kurd berfireh bike ji ber ku heya ku yekîtiya netewî tunebe meşruiyeta siyaseta Kurd ji bo xwe dan qebûlkirinê bi problemekî mezin e entelektüelî û tecrübeya Cevdet Bedirxan ya bi salan ew evolûsyona wî ew pêvajoya wî vê hişmendiyê vê ferasetê vê hikmetê ji me re nîşan dide. Em ê di bernameyekê din de car din li ser vê babetê bisekinin
بمن دخوري خاشية دا وحتى برنامج كده.